Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'ga çeksiz maqtoolor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Hurmatly musulman bir tugandar, Allah Teala'nın barыңыздардын kılgan ibadat, жақсы tilek, maqsadыңыздарды Allah'ım kabul kılsın. Peşenebizge hazır mına Zulhicce ayının ayı girip gelip, mına birinci Zulhicce ayının başında turabız. Bu ay en berekeli aylardan, bu ayda kılıngan ibadatlardan soğuptur eselep berilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köptөгөн hadislerinde Allah Teala Kur'an'da bu algaçkı Zulhicce ayının 10 gündügün fazileti jogor bolgan. Allah Teala şul berekeli gündörde ibadat kılıp, orozo karmap, sadaka kılıp, жақсы амалдарды кылышты баарыбызга насип эткен болсун жана сиздерге да насип кылсын. Allah Teala эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Bugün inşallah sizler menen bir mesele jönүндө сүйлөшөйүн деп келдик. Негизи бүгүн ажылык боюнча сүйлөшүүбүз керек эле, бирок андан да bir muhimирак bir маселеге токтолоюн деп келдим. Muhim дегеним мындай олуттуураак маселеге. Жылыга ушул Zulhicce айы киргенде эле адамдардын арасында bir сөздөр таркайт. Бардыгы ошол оорунун себебинин бардыгы баягы өзүбүз акылуу болбостон туруп, hadislerden, ayatlardan түздөн түз өкүм алып, өзүбүздү муштахид мутлак сезип алгандыктан адамдардын арасында bir проблема жаралып атат. Эми кээ бир адамдар ошол өзү гана түшүнүп алып, ошонун өзү гана амал кылып, эми билгендей кылбастан, аны адамдарга таркатып, адамдардын арасында bir көйгөй жаратып атат да. Ал ушул Zulhicce айы киргенде ким курбандык союуну каалаган болсо, чачын тырмагын албасын деген маселе. Бүгүн ошол маселе боюнча сүйлөшөбүз иншалла. Мен билгенден бул боюнча кеңири эч ким сабак кылган эмес. Мындай учкай гана айтып өтүлүп кеткен, бирок кеңири бул боюнча мен билгенден эч ким сабак кылган эмес. Максатым сабак мындай элге. Бүгүн ошол маселени Ханафи мазхабтын көз карашы менен чечкенге аракет кылабыз. Мындан кийин бул маселе боюнча кайра кайтпай турган кылабыз иншалла. Себеби биздин максатыбыз ар бир сабакта бир маселени сүйлөгөн болсок, адамдар ошол маселеден кайра бирөөдөн сурабай турган даражада кылабыз деген. Эми кээ бир адамдар мүмкүн биздин сөзүбүзгө ынанбай калса, мүмкүн сурайт, бирок ошо биз айткандан артыгыраак эч ким айтпайт. Себеби бардык жолдорду жапканга биз аракет кылабыз. Бүгүн ушул маселени карайбыз. Эгерде курбандык союуну каалаган болсо, ошол адамдар чындап эле чачын албаш керекпи? Эгер чачын алган болсо эмне болот? Тырмагын алган болсо эмне болот? Ханафи мазхабтагы өкүм кандай? Пайгамбарыбыздын ушул боюнча айтылган хадиси барбы? Бар болсо аны алымдар кантип түшүнгөн? Эмне себептен Ханафи мазхабта ушул нерсе болгон эмес? Бул жакында таркады да турабы? Илгери эч ким курбандык союуну каалаган болсо, ал чачын тырмагын албасын деген маселени эч ким айткан эмес. Демек жаңы пайда болгон маселе, демек биздин Ханафи мазхабта бул илгертеден козголунган маселе эмес. Демек мазхабтан алыстаган сайын ушундай шаз дейт. Башкача айтканда сейрек, адамдарга жага бербеген, адамдардын арасында белгилүү болгон маселелерди адамдарга алып чыгуу. Бул жакшы эмес. Эми кээ биркилер эми ошону алып чыккандан кийин деле ошону биз түшүндүрүп айтканга аракет кылабыз. Ошондон кийин токтоп калса жакшы болот. Токтобой кала турган болсо, элдин арасында жөн эле бир күмөндөрдү салып, эми бар Кудайга шүгүр азыр курбандык сая турган даражага көбүбүз жетип калдык да. Анан бардыгынан чач албаш керек экен, тырмак албаш керек экен деп отурсак, андан кийинки маселе баштайт. Анда аялга да жакындык кылбаш керекпи? Бу байнага түшпөш керекпи? Анан кет, анын аркасынан маселе токтолбойт. Демек мурда биздин ата бабалар, илгерки дамылар бул маселени айтпаган болсо, демек бул жаңы келип аткан маселе. Мындайча айтканда, жок маселени, адамдардын арасында билинбеген маселени элдерге кайрадан алып чыгып, башкача айтканда наббаш деп коет. Баягы өлүп калган адамдарды кабырынан чукугандарды наббаш дейт. Эмнеге чукуйт десе, өлүп калган адамдардын анча-мынча кепини, анан тиш-биштери болот, ошону алыш үчүн ошону чукуйт. Ошондой болуп, мурдагы каралбаган кээ бир маселелер бар да, айтылынга бирок амал кылынбаган.
Ошол маселелер ошо амал кылынбаган боюнча элдин арасында калып кеткен. Болду, эч ким амал кылбайт, адамдар башка маселе кылып кете берген. Эми ошону боктон тиле тапканда, ошону алып чыккан адамдарга алып келип, кандай эле биздин алымдарыбыз аны билбегендей, же болбосо билсе дагы амал кылбай атат дегендей адамдарга сунуш кылат. Ошон үчүн имам Тирмизи рахматуллахи алейхи өзүнүн Жами' Тирмизи деген хадис томдогун китебинде шуну деле жанагы хадистен биз далил алабыз, хадис окуйбуз, биз ахли хадиспиз деген, ахлу хадиспиз дегендерди ушу имам Тирмизиди матынын эле окуп, шархын эмес, матынын окуса деле кыйла ойгонмок да. Демек ошол биз хадистен өкүм алабыз дегендер өзүлөрү деле хадисти окубайт да. Хадистен өкүм алабыз, хадистерге ээрчийбиз дейт, бирок башка бирөөнүн эле буйругун же болбосо бир диктовкасын аркасынан ээрчиген болот. Ошо имам Тирмизи рахматуллахи алейхи ошол Жами' Тирмизиде bir hadiste aytıp durup, "Hâzâ hadîsun zayıfun" deydi. Bul hadis alsız hadis deydi. "Velâkin aleyhil amal" deydi. Bırak adamlar şu amal kılınat. Aleyhil amal degen mağa okşoğun, sağa okşoğun emes. Oşol mezgildegi İmam Tirmizi mezgildegi çoğun alımların pikirini aytadi. Gebir hadiste aytadi, "Hâzâ hadîsun sahihun." Bul hadis sahih. Hiç qanday problemi yok. "Vel amalu ala khilafihi" deydi. Amal onun karşısını kılabız. Bu hadiske amal kılbayız deydi. Demek şu hadisleri düşünüp çıksak, gibi hadisler var, sahih boluşu mümkün, bir amal kılığına bolbaydı. Amal kılsanız adaşasız. Gibi hadisler var, senin göz karşında, benim göz karşımda alsız boluşu mümkün, bir aleyhil amal. Şu amal kılınat. Buradaki salaf, salihler başka şu amal kılıp kirgen. Sağa mağa jetkendiginde problemi olup, alsız bolup kalgan boluşu mümkün. Buna uşul meseledagi, buna uşul babdan. Hadis boluşu mümkün, sahih boluşu mümkün, az aytıp beren bardığın. Bırak amal kılınmayt dağı. Amal kılınsa dağı, adamlar anın karşısına amal kılgan. Demek oşon tavallı adamlarga jönötse, hazır ayallardan surau gelip dey. Şunda eken o biz dağı tırmağımızda albaşımız gerekmeyi, çaşımızda albayız, tırmağımızda albaşımız gerekmeyi. Anan geyde çaşımız tarakanda çaşımız düşüp kaladı, nemine oldu. Jönden adamlarga yüreğine bir göy yapıp geledi, jönünü gümün alıp geledi. Şu meseleye toxtalacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hukmul akhzi mineşşa'ri vel azfari limen arada tadhiyete ba'da dukhulul aşril availi min zilhicce. Bu meselede çaçtı, tırmaktı alunun hükmü kim uşul kurban ayıtta kurbanlık soyunu kalagan bolsa kaçan Zulhicce ayının ovolku 10 gündü girgende. Sebebi 10 günden keyin bol azılık bitip kalat da. Demek ошол kim kurbanlık kaçan soyulat? 10 günü soyulat. Zulhicce ayının 10 günü soyulat. Demek ошол Zulhicce ayı girgen mezgilde egerde bir kurbanlık soyunu kalagan bolsa anın hükmü kanday bolat. Bismillah. فمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه وروي عن مالك Peygamber Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin mazhabında Cene İmam Malik'ten de bir rivayet kılınıptır. Annel akhza mineşşa'ri vel azfar çaştı, cevulbosa tırmaktı alu İza dakhalal aşru min zilhicce Zilhicce ayının birinci 10 günü girse dele limen arada tadhiye kim kurbanlık soyunu kalagan bolsa mubah gayru haram. Tırmağınızı şaşınız alsanız eşkinde haram bulmayıp mubah. Kalasanız alıveririz, kalasanız alba koyuveririz. Vela makruh da emez. Emi şul boyunca gelgen hadislerde bardığını taldayız. Sebebi Hanefi mazhabda şundayken desen hadis barda dedi. Emi hadisin taldap beremiz. Anan keyin şul meselege kayra başımızı örtbaşın. Bul hadiste ova İmam Muslim özünün sahih kitabında rivayet kılgan. Kale İmam Muslim rahmetullahi aleyhi ve haddeseni Haccac ibnul Aşir ustazı. Kale haddeseni Yahya bin Kathir al-Anbari Abu Ghassan. Haddesena Şu'batu an Malik ibn Enes'in an Amr ibn Muslim'in an Sa'id ibn Musayyib o Musayyib iki rivayetten tura an Ummu Salamete Peygamberimizin ayalından.
Anna Nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber şunday dep aytdı: "İza ra'aytum hilal zilhicce." Zulhicce ayın görüp kalsaňar, geç ay jaňar da. Wa arada ahadukum an yudahhiya. Egerde sizlerden biröňörden qurbanlyk soýuny kalagan bolsa, falyumsik an şa'rihi wa azfarihi. Çaçın jana tırmagyn aludan özün qarmasın deydi. Ravahu İmam Muslim, bu hadisin nomeri 1977. Şu hadisde qarmayıp dağınan Bismillahirrahmanirrahim dep ne qılıp başlaydı? Amal qılıp başlaydı. Biz aytkanbız, qarapayım adamlarga özü bilip ele bir hadislerde amal qılıusu ana öldüröt. Ana adaştırat. Je bolboso günögө sebepçi bolasın. Sebep kança bilen adamlarga gümön salıp otasın, kança degen adamlar tırmagyn alıp algan bolsa özüň günök görseziп atat, al baş kerekde biröөгө kıyınçylyk alıp kelesin başka. Emi şunu çeşmeleyiz. Qala İmam Tahawi, İmam Tahawi rahmetullahi aleyhi, o İmam Tirmizi'den bir kança jıl murda kelgen ha. Qala ashabuna, bizin alımdarыбыз başkaçalarına Hanafiler, la ba'sa limen yuridu an yudahhiya an yahliqa sha'rahu wa yaqussa azfarahu fi 10 Zilhicce. Hiç kanday problema yok. Bizin alımdarыбыз kim qurbanlyk soýuny kalagan bolsa, Zulhicce ayının 10 gündüğü girgende tırmağın alusu, çaçın kıskartusu, tırmağın kıskartusu hiç kanday problema emes. Ve huwa qawlu Malik ve Leyth. Uşul birer Abu Hanifa'nın pikiri emas, İmam Malik rahmetullahi aleyhinin ikinci mazhabtında pikiri şundayken, andan keyin Leyth degende çoň alim bolgan Leyth bin Sa'd degen. Oşonun da pikiri şundayken. Qala Leyth, İmam Leyth şunday dedi. Wa zakara hadis Sa'id ibn Musayyib an Salama. Jana jogorjakda Muslim rivayet kılan hadiste aytıp Leyth bin Sa'd ne deydi? Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala men dakhala aleyhi minkum hilalu zilhicce. Sizlerden kim biröňör Zulhicce ayına girip kalsaňar wa arada an yudahhiya, kim qurbanlyk soýuny kalagan bolsa, fala ya'khuz min sha'rihi, çaçyny albasın, wala min azfarihi, tırmağynda albasın, hatta yudahhiya, qurbanlygyny soýgonga çeyin dep şul hadiste aýtdy dagy. Qala Leyth, İmam Leyth aytat ne deydi? Qad jaa hadal hadis, o şunday hadis geldi ve aktharun nas ala khilafihi. Köpçülük alimler bunu hilafına amal kılışat, bu hadiske amal kılbaydı deydi. Salaf. Andan keyin İmam Tahawi rahmetullahi aleyhi da aytat, hadis Salama, jana üstüjakda İmam Muslim rivayet kılgan hadis Salama, hada rivayatu Malik'in, Malik bin Anas'tan gelgen hadis. İmam Malik bin Anas rivayet kılan hadis Salama'dan an Amr ibn Muslimin an Sa'id ibn Musayyib an Salama. Ravahu İbn Wahb. Şull hadisde İbn Wahb, bu İbn Wahb İmam Malik'in şagirdlerinden bolat. İmam İbn Wahb da şunu rivayet kılıptır ve Osman ibn Umar degen da rivayet kılıptır bu hadisde. An Malik bin Anas'tan mawqufan ala Salama. Salama'nın sözü kılıp rivayet kılıştı deydi. Boljakta Şu'ba radıyallahu anhu Peygamberimizden de bir rivayet kıldı. Biroq Abu Ja'far Tahawi ayttat, İbn Wahb, Osman, Malik'ten rivayet kıldı. Başkaçalarına İmam Malik bin Anas'tan 3 adam, belki mandan da köp boluşu mümkün. 3 adam şu hadisde rivayet kıltat. Şu'ba rivayet kılvatat, İbn Wahb rivayet kıltat, Osman rivayet kıltat. Bir gana Şu'ba rivayet kılgan meselede şunday mesele geltat. Peygamberimizge jetdi degen. Başkaça aytkanda anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala, Peygamberimiz aytdı dep atat. Bulok Wahb bilen Osman'ın rivayetinde Salama'nın sözü dep atat. Başkaça aytkanda Salama enebizin fatvası eken bu. Peygamberin sözü emes eken. Biroq İmam Muslim rahmetullahi aleyhi ma celaleti ilmihi, ilmi jogorу Peygamberimizden de bir rivayet kılıptır. Andan burada İmam İbn Wahb başkaça aytkanda
Leys bin Sa'd, Abu Ja'farlar aytadi, "Jo'q, bu Ummu Salamaga ele barıp to'xtab payg'ambarimizga jetpeydi." İmam Muslim adashqanmi desa, jo'q. Shu'baning rivoyatini shunday. Shu'ba ibn Hajjaj hadis rivoyat qilgan cho'ng olimlardan thiqa so'zi qabul olinadi, biroq biroz problemasi bor. Mudallis. Kichkina problemasi bor. Hadis ilminde Shu'baning ömür bayanını o'qigan adam biladi. Eğer Shu'ba boshqa o'zining tengqurlarına qarshi bo'lbosdan hadis rivoyat qilinsa, sonun. Bu yerda Ibn Wahb bilan Usmonga qarshi bo'ldi. Al o'ku Imom Malikdan rivoyat qilib turuvlar Ummu Salamaga borib to'xtab olsa, Shu'ba payg'ambarimizga yetkazib salgan. Demak, shu yerda kichkina problema yetgan. Ravahu Shu'ba, İmam Shu'ba an Malik, İmam Malik'ten rivayet qilibdir. Demek İmam Malik'ten 3 adam rivayet qilgan. İbn Wahb, Usman, Shu'ba. An Amr ibn Muslim, an Said ibn Musayyib, an Ummu Salamah anin Nabi. Peygamberimizden qilib. Şunu İmam Muslim Sahih Bukhari, Sahih Muslim'e çağırgan. Falam yarfa'hu an Malik'in ahadun gayru Shu'ba. Shu'badan başqa hech kim bu hadiste Peygamberimize yetkazemez. Ummu Salamah to'xtatgan. Bu hadis ilmindagi o'ta teran. Bugun mumkin kichkina davlini ko'tarildi. Shuna o'rroq masalalar aytib o'tamiz-ku. Shu'badan başqa bu hadisde hech kim Peygamberimizga yetkazibdir. Başqalar Ummu Salamaga borib o'shaning uchun hadis ilminde sahabaga borib to'xtalib qolgan hadisni mavquf deydi. Demek bu hadis mavquf ekan. Kimning fikrinde? Leys'in fikrinde, Leys bin Sa'd, İbn Wahb bin Usman'ın fikrinde, jana Abu Ja'far Tahawi'nin fikrinde. Hadis ilminde Yahya bin Ma'in degan çoğun adam var. Yahya bin Ma'in bir söz aytgan bolsa, başqa muhaddisler özlerinin fikrinden qaytishi vacib bo'ladi. Eğer Yahya bin Ma'in'de bir narsa desa, gelsin, kitabını götürüp. Hadis ilminde Yahya bin Ma'in'in sözü salmaqtu. Qala Yahya bin Ma'in ne deydi? فَكَانَ مَالِكٌ لَمَّا لَمْ يَرْضَ ابن مسلم هذا لم يدخله في مؤتئه ولم يعمل به. Emi bu ikinci Yahya bin Ma'in uşul hadisteki ikinci bir elge görünbögen bir oru jönde aytdı. فَكَانَ Malik dedi. Malik bin Enes radıyallahu anhu özünün ustazı kim bolup Amr ibn Muslim. Hadis Malik an Amr ibn Muslim an Sa'id ibn Musayyib an Ummu Salama ol rivayet qilib o'tpay chinjircha. Yahya bin Ma'in aytadi, Malik lamma lam yarda ibn Muslim. Janağı Amr ibn Muslim'nin özünün ustazı olsa da ondan hadis rivayet qilgan biraz özün qarmap hada lam yudkhilhu fi muwatta. Özünün muvattasına uşul rivayetden hadisleri girgizgen emas deydi. Razı emas deydi. Hadisin qabul aluda İmam Malik qabul algan emas deydi. Kim aytadi? Yahya bin Ma'in aytadi. Wa lam ya'mal bihi dedi. Oşondan kelgen rivayetni başqacha aytganda özünün ustası Amr ibn Muslim'den rivayet qilgan bir hadisni amal qilbaptı dedi. Bunu o hadis şu hadis dedi. Jana tırmağını albaсын, çaşını albaсын dedi. Anan bu Amr ibn Muslim'de kişine problema bolğan, biroq hem muhaddisler siqa deyberadi. Kişini özleri maqtawlaş muhaddisler, fuqahalar öte tereң. Bu kişinin bunday neme var? Janağı Ali ibn Abi Talib'tin balası Hasan, Hüseyin aleyhisselam'dan ölüsünde dağı şeklengenler var şu kişi. Biroq İmam Muslim özünün sahihinde çıkardı. Ağa çeyin İmam Malik ne dedi? Ağa razı olboy muvattasına çağırıp aytdı. Qala Abu Ja'far İmam Tahawi'de aytadi, "Qad rawa İbn Wahb." İbn Wahb şul hadis rivayettir an Malik qala haddathani Ammar ibn Abdullah an Sa'id ibn Musayyib qala la ba'sa bil ittila'i bin nurati fi 10 Zilhicce. Qarang. İbn Wahb Malik'ten rivayet qilibdir.
Al Said ibn Musayyib'den rivayet kıldı. Said ibn Musayyib jana hadisteki bar kişi. Oşom nede fatva berişken? Zilhicce girgende koltuktun jünörünü alsa bolaveret de fatva berişken. Demek kantip özüm Said ibn Musayyib şu hadisni rivayet kılıp öz amal kılbagan alamet istifham deydi. Sura belgisini koyup koyuyorsun. Ve terkuhu anı Abu Ja'far Tahavi ayttat. Ve terkuhul amele bihi. Şuğa amal kılıdan başlatkan. Başka jıktan Zülhicce ayı girgende tırmağın alvasın, çaşın alvası degenge Said ibn Musayyib amal kılgan emes deydi. Oşol amal kılbagany yadullu ala ennehu gayru sabit. Bu hadis peygamberimizden emes ekendigine dalil deydi. Şu jana Ummu Salama var toktop kalıpay peygamberimiz jetpey. Bu Said ibn Musayyib'den özü amal kılba, anın karısına fatva bergendigi yadullu annehu gayru sabit. Peygamberimizden sabit emes deydi. O mansukh deydi, hükmü ketken deydi. Özüz bilbegen avalda hükmü ketken hadislerin amal kılbası özü mümkün eger ilimni jakşı tereň okuwasak. Bu mınday. Özbekler aytkanday bu halvası bu. Andan keyin gelet azı mesela. Qala Tahawi, İmam Tahawi da aytat, hadisu Aişata ahsanu maji'an min hadisi Ummu Salama. لأنه قد جاء مجيئا متواترا وحديث أم سلمة قد طعن في إسناده. Emu şul hadiste azır bunu İmam Tahavi'nin sözün sizleri kotorup berbesten turup İmam Muslim başka bir hadistir vatkan oşonu okup turup kayra İmam Tahavi'nin sözüne kaytarız. Özüm men onu жазып atkanım onu arkaga koyuşum gerek ele. Etirak aytıp koydum, toktap durmaz. Kala İmam Muslim. İmam Muslim özünün Sahih Muslim'inde 1321 hadiste şunu dedi. Ve haddesena Yahya bin Yahya. قال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها. عائشة نوزدن قلقين حديث مسلم ده صحيح حديث. قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم ولا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. Bu Sahih Müslim'de 1321 numaralı hadis. Bundan ne dedi? Ayşe nevizden rivayet kılınan hadiste aytadi. Men deydi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlıkka koyu dayındadılar deydi. Anın moynuna men kalaid bayladım dedi. Kalaid degen nerse ilgeri acılıkka ketip atkanda kurbanlığın koşu aydap ketişken. Oşon üçün mutamatti' allazi saqal hadi özünün kurbanlığını aydap algan mutamatti' bar, anan aydap barbagan mutamatti' bar. Hem az bizim zamanımızda akçanın içindeki sallı ketip atabız. İlgeri kurbanlığını aydap alıp barışkan. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlığın dayındaptır. Anan Abu Bakır Ayşe nevizinin atasından, dosundan erterak beribiydir. Anan Peygamberimiz giyin gelgen. Acılıkka. Oşonda rubbama fateltu qalaide hadine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kurbanlığının moynuna jip baylap belgi kılıp koydum. Kurbanlıktın koyu degendi belgi kılıp. Sebebi jolda aydap keletkandan kede kurbanlıklar kaçıp ketet, jogolot. Anan başka biri taap alıp ekinci keletkan kerben görüp kalsa moyundagıсын görse, eldin bari bilgen, bu kurbanlık eken. Aydap Mekke'ye bara öreli esi taap alat dep oşonday bolgan. Je bolbosa biri adaşıp ketse soyup jep koyбойт. Bu kurbanlık Allah üçün niyet kılıngan koy eken, niyet kılıngan mal eken dep al koyga hiç kim тийген эмес. Oşon üçün Ayşe öz aytat, men Peygamberimizin kurbanlıkka soya turgan malına moyununa bir nerseni bayladım dedi. Başka bir rivayatta atama koşup berdim dedi. Ketdi Peygamberin kurbanlığı deydi. Fayuqalli hadiyahu thumma yab'athu bihi. Anan atası menen jönötüydü. Thumma yuqimu. Peygamberimiz acılıkka jakın ne Medine'de turup kaldı. Ve la yejtenibu şey'en mimma yejtenibul muhrim. Janağı ihramga girgen adam saktana turgan nerselerden birisinden saktangan jok. Başka жылдын tırmağını dele aldı, çaçını dele aldı, ayallarına dele jakındık kıldı deydi. Bunu o hadiste Hanefi mazhabı algan. Ayşe nevizin hadisini algan. Demek Peygamberimiz kurbanlığın jönötüydü, demek kurbanlık soyat eken.
Бирок пайгамбарыбыз өз чачын алып эле жанагы ихрамда сакталат. Эмне сакталабыз ихрамда? Тырмагың албайсың, жүнүң албайсың, чачың кыскартпайсың. Ошонун бирөөсүнөн да сактанган жок деп Айшенебиз бизге Муслимде келген хадисте эмне? Бул дагы мындай кичине, бирок жакшы эле далил, чоң далил, Айшенебиздин хадис. Дагы имам Муслим өзүнүн сахихинде дагы бир хадисти риваят кылат. Ан Амрата бинти Абдурахман аннаха ахбаратху. Амра бинти Абдурахмандын кызы Амра шундай кабар берип атат. Анна ибн Зияд катаба иля Айша. Бул хадисте була Муслим риваят кылган. Ибн Зияд деген киши Айша небизге эмне кылыптыр? Кат жазып аткандыгын Амра бизге кабар берди. Анна ибн Зияд бул табииндерден. Айша небизге кат жазыптыр. Анна Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху сахаби кала не деп айтыптыр? Мен ахда хадиян. Ким курбандык союну кааласа харума алейхи ма яхруму алал хаж. Ажыга эмне арам боло турган болсо ошол адамга эм арам болот. Башкачында тырмагын, чачын албасын деген сөз. Ушундай деп атат Ибн Аббас. Ибн Аббас Басрада убактылуу амир болуп турган. Ибн Зияд Айшенебизге жазып атат. Мына Ибн Аббас мына не деп атат? Ким курбандык союну каалаган болсо чачын тырмагын албасын деп атат. Бул качан болуп атат? Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин. Эгер пайгамбарыбыз боло турган болсо Ибн Зияд пайгамбарыбызга кат жазат Айшенебиздин. Бул пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин. Анан да Ибн Аббас радиаллаху анхунун Басрага амир болуп шайланганы пайгамбарыбыз өткөндөн кийин. Себеби Ибн Зиядка да ушул маселе чоочун болуп атат. Ибн Аббас мындай дейт, "Кет чечип берчи, сен деле сахабасың, бул деле сахаба, Айшенебиз ошол биздин факих болгон, маселелерди чечкен киши болгон." Ибн Аббас Абдулла ибн Масуд эң кичинекей сахабалардан болгон. Анча-мынча илимди билбей калуусу мүмкүн. Ибн Аббасың ушундай деп атат. Ким курбандык союну каалаган болсо Зулхижжа айыга киргенде тырмагын чачын алынбасын. Башкача айтканда, ажы адам кандай жанагы махзурат ихрамга зыян бере турган нерседен сакталына турган болсо, курбандык союну каалаган адам ушундай сактансын деп атат. Хатта юнхар, башкачадан курбандыгын сойгонго чейин дейт. Эми Ибн Зияд айтат, "Вакад ба'асту би хадияти." Мен өзүмдүн курбандыгымды Маккага жөнөтүгөн дейт. Мен билгенден ошол мезгилде атайын курбандыктарды айдап бара турган адамдар болгон. Акча төлөйсүң, курбандык айдап барат. Мен дейт, курбандыгым жөнөтүгөн болчумун дейт. Мен дагы Ибн Аббас айткандай тырмагымды албай турушум керекпи? Фактуби илайя би амрик. Өзүңдүн маселеңди мага жазып Айша радиаллаху анха деп кат жазды. Калат Амрату, жанагы ушу кыссаны айтып аткан Амра айтат. Калат Айша энебизге бак катты жеткенде Айша өзү эмне дептир? Лейса кама кала Ибн Аббас. Бул маселе Ибн Аббас айтып аткандай эмес дептир. Башкача айтканда тырмагын чачыңды алыш арам деген маселе туура эмес дейт. Ана фаталту қалаида хади Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem. Мен пайгамбарыбыздын курбандыгын мойнуна жанагындай курбандыктын белгиси деп жөнөтүп атып, сумма қалладуха Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem сумма баъаса биха ма аби. Ошо курбандыгын Маккага атам менен жөнөтүйдү дейт. Фалам яхрум ала Расулillah шейун. Пайгамбарыбызга эч нерсе арам болгон эмес, кайра бардык нерсени кылып турган. Аллах Таала адал кылган нерседи хатта нухирал хади. Качан курбандын сойгонго чейин пайгамбарыбыз бардык эле нерсени кылды дейт. Ибн Аббастын маселесин Айшенебиз туура эмес деди. Не деди? Лейса кама кала Ибн Аббас. Демек, Ибн Аббастан риваят кылынган жанагы хадистердин бардыгы амал кылынган эмес экен. Ибн Аббас радиаллаху анху кичинекей сахабадан болгондуктан Басрага барганда ошентип айтып ийген, Айшени өзүнө оңдоп атат. Жок андай эмес. Мен пайгамбарыбыздын курбандыгын жөнөткөндө пайгамбарыбыз эч нерседен сактанган эмес. Эгер сактаныш керек болсо ким сактаныш керек эле? Пайгамбарыбыз сактаныш керек болчу. Жана үстү жакта Умму Салама радиаллаху анху риваят кылган хадис пайгамбар чачын албасын деген. Ал Умму Саламага барып такалыш керек дегенин далили ушул болуп атат. Эгер пайгамбарыбызга бара турган болсо өзү кылбайт эле, өзү айтып, өзү каршысына кылбайт эле. Демек, Шуъбанын риваят кылган хадиси
пайгамбарыбызга жөнөтүп ийгендиги бир аз күмөнүрөөк болуп калды. Аны эмне себептен Ибн Вахб амал кылбай койду, Лейс эмне себептен амал кылбай койду, Абу Ханифа эмнеге амал кылбай койду, Имам Малик эмнеге амал кылбай атат. Демек, бул хадисте бир нерсе бар. Üstüge Cenab-ı sözü kaytağız. Kâlet Tahaviyyü hadisu Aişete ahsenu meciye min hadisi Ummu Seleme. İmam Tahaviy aytat, muna Ayşe'nin özünün hadisi. Başkaçın tırmağınları Zülhicce geçsediler, tırmağınlarda alıvergiler degen hadisi. Men Peygamberimizin kurbanlığın moyununa baylap verdim. Peygamber saktan koncuk degen hadis. Ahsenu meciyen min hadisi Ummu Seleme. Ummu Seleme'nin Cenab-ı bol boyut degen hadisine karaganda jakşı jollar menen gelgen deydi. لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا. Bul mutawatir jolmen gelgen dedi. Şonun için Abu Hanife bu gamal dedi. Narkıga emes. Ve hadis Ummu Seleme de Cenab-ı Çeşte albası deyen hadis قَدْ تُعِنَ فِي إِسْنَادِهِ. Bul hadistin senedine doğma taytırıngan dedi. Kim ayttat? İmam Tahavi ayttat. İmam Tahavi o qaysı kılımda. Demek janağı Amr ibn Muslim'nin probleması, Şu'banın Peygamberimizden rivayet kılıp egendigin İmam Muslim bunu kitapta жазылыкта İmam Tahavi aytып koydu. Sebebi mümkün o zamandaşlığı boluşu mümkün İmam Tahavi menen Bukhari zamandaş. İmam Tirmizi Muslim andan şakirttir. O bir zamanda desek dağı to'g'ri bo'ladi. İmam Tahavi da aytadi. Bu kitapların bardığın tügüne жазып düşürüp koygan. Ne bu? Muhtasar İhtilafül Ulema deyen kitabının 3. tom 230. betinde. واتفقوا عيدا على أنه لا بأس بالجماع في أيام العشر لمن أراد الأضحية. Dağı alimler bütün de ittifak kıldı değil. Kim Zülhicce ayına girgen bolsa, kurbanlık soyunu kalasa, ayalı menen jakınlık kılığını hiç kim tıygan yok deydi. فَمَا دُونَهُ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا. Emi tırmağın çaşının alba degen ne düşünük kaldı deydi. Sana acılar neden saktasa şunu saktansın deyip atpayız mı? Oşalarga özünü okşotup tırmağın çaşını albasın deyip atat, biroq ayallarına jakınlık kılууга уруксат berildi, bütünдөй alınlar deydi. Андай болсо tırmak menen çaşты albaş керек деген түшүнүк каяка кетти дейт. Демек проблема бол жанагы хадисте. Qala İmam Bedruddin Ayni. İmam Bedruddin Ayni şunday dedi. Qala Tahavi, İmam Tahavi aytdı, hadisu Aişe ahsanu maciye min hadisi Ummu Seleme. Jana hadiste Bedruddin Ayni de aytdı da. Jana Ayşe'nin özünün başkaça aytkanda Zülhicce ayı girgenden keyin tırmaqtар, çaştарды alıp berүү boyunca gelgen hadis albaş керек деген Ummu Seleme'nin hadisine karaganda jakşı jol menen gelgen deydi. لأنه قد جاء مجيئا متواترا. Mutawatir jol menen gelgen ve hadis Ummu Seleme قد طعن في إسناده. Anın sanadında kişine problemi bolgan deydi. Bunu kim qayda aytadi? Umdatul Qari Şerh Sahih Bukhari'de. Jeyintik söz. Demek oşol Zülhicce ayı girgende çaşın tırmağın albasın degen hadis İmam Muslim rivayet kılgan baş üstüne. Biroq alimler buga amal kılbady. Kanday ele Leys bin Sa'd aytkanday köpçülük alimler bunun karşısında amal kıldı deydi. Alardın sap başında kim? Abu Hanife, İmam Malik, Leys bin Sa'd, İbn Vahb, Amr, jana başkalar. Alemi Peygamberimizin özü kurbanlık soyunu kalap kurbanlığın jönötüp atıp özü çaç algan tırmağından saktanbady degen hadiste Ayşe'nin özü rivayet kıldı. Bu fakiha. Alemi İbn Abbas radıyallahu anhu'nun aytkan sözün dağı kata dedi. Menin düşünügüm emes de bu, je Abu Hanifa'nın düşünügü emes bu. Oşo sahabalardın düşünügü boltat. Demek çaçın tırmağın albasın deyen hadiske amal kılınbaydı ekendigin Müslim'de Ayşe'nin öz aytıdı. Ne dedi? Leyse kema kâle İbn Abbas. İbn Abbas aytkanday emes, tırmağını alıvergiler dedi.
Mına oşondan ulam Hanafi mazhabda Zulhijja ayı girgende tırmağın alasın, çaçın alasın hiç kanday göy yok. Eğer biri men talaştan çıkayınçı şu hadis şunda gelip kalıptır. Kanday eken şunu kılıp koyrensen, kılsan kılıver, biroq vacip emas. Mustahab en jogorku darajası mustahaba bağlı, makul. Biroq bir aytışı mümkün dertenge Sahih Müslim'de turat dese biz Sahih Müslim'ge çeyinki çoğun alımların sözlerini ayttık. Yahya bin Ma'in'in sözünü ayttık. İmam Malik'in sözünü ayttık. İbn Vahhab'ın sözünü ayttık. İmam Müslim'in sözüne amal kılam desen boptur ama bir oşo İmam Müslim'de Ayşe'ne öz al hadiske amal kılınmaydı dep aytdı demek. Hulasatul kelam akırkı söz kurban soyunu kalagan adam tırmağından çaşından saktanışı milletli emez. Başına da ortpa. Em qarаңыз. Bir ele gümöndü taşlap koydu minte öyleçe. Bir hadisni gördü. Sırası YouTube'dan, nemeden, Instagram'dan çar ilge tarqatıydı bu tarqatdı. Kiçineke gümön getdi. Ağa жооп beriş üçün men 3 saat vaqtım getdi. Şunu жазганга. Ana silerge aytып bергенге жарым saat vaqtım getdi. Em az sizgerge жетти. Kança degen adamlarga belki malumat ketken. Жүрөт кыйналып эми тырмагын алып баш керек экен. Чачын тарап алсам, чачымдан түшүп атат, эмне болот деп көй менен жүрөт. Ошон үчүн ким мазхабты кармаган болсо алал худа вал аман. Ким мазхаб менен кеткен болсо туура жолдо жа аманчылыкта калат. Болгону мындай ар бир маселени чечип отурмага кыйын болот. Шундан көрө биз өкүмдөрдү айтып кете берсек, адамдарга пайда боло бермек. Her bir adam öyle şimdi gümön taşlap koyuyor, anı men bunu çeçip, dağı biri şimdi çeçip oturuyorsa, bizde jönele din düşmanları arkaga tartıdat da. Şunu düşündürüp oturup men izinlengeni bu bar özü, prosto men mıdamda top koyduk da. Dağı bundan da köp malumatlar var. Dağı ap gele özlesek, bolgan bugünkü sabaka uşul jetişti ora da akıl var adamga da. Arkaga tartıdat bizde. Şul musulman bir tuğandarыбыз. Kандай kıldat bir gümöndü taştayt, al gümöndü adamlar gümöndönüp başlaganda tuğraсын aytam dep mынтип вакыт кетет. Эртең дагы bir gümöndü taştayt. Bir sürün dagы bir gümöndü taştayt. Andan көрө sen da ошентип элге туура эле маселени айта берсең, тезирээк адамдарга динди жеткизүүнү, мазхабты жеткизүүнү, ислам абал кылууну тезирээк болобуз го. Аллах таалам барыңыздардан ыраазы болсун.